Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why. Te tāhua te pūrotu o e nei mana wāhine ka pia te kiro te tai o penga waiwai a Miss Rotorua, rua mano, rua te kaumawha. Don't be shy, shy, shy. La 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 la, la 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 la, la 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 la, da 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 da. It's an exciting night for not just our town and not just our iwi, but for Aotearoa and for the world, that we celebrate Māori beauty, Māori excellence and the traditions of our people. Ko tēnei pō whakahirahira, tēnei pō whakaharahara, te miharo hoki, kia kite ai, e tikana te pūāwaitanga o ngā tuawahine o Rotorua, rua mano rua te kaumawha, miharo katoa. Don't be shy, shy, shy. La 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 la, la 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 la, la 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 la, da 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 da. I'm feeling quite confident. I'm actually quite content, considering everybody's nervous, but I'm excited. It has inspired me to become a mentor for young women, for those little girls, and for even those little girls and us old women. Nervous most of all, but I'm excited because my family's going to be here, and I just wanted to make something of myself and show my family I'm a winner. Whai muri I ngā wiki e waru o te whakaritenga, mai te whakaharatau ki te hikoe I ngā hu reke reke teitei, ki te mau pane koti pia tāta he āhuatanga hou mo e tai, e rua te kau ngā wāhine pūrotu nei I eke te ātāmira I te whare eke ki ana. E ai kia wī repa pau toko manoa o Miss Aotearoa pageant, he re ke a Miss Rotorua ki e rā atu o ngā tai o penga waiwaia o te ao. When we brought back the Miss Rotorua beauty pageant, we brought it back with a Māori perspective to decolonise foreign ideals of what it means to be beautiful. Because in the world of te ao Māori, beauty comes from within and it's a spiritual source. And today we celebrate the wārua and the mana of all the wahine of te aroa. Ehi ana te ngākau, te kite I ngā kōtiro e whakatinana ana I tō rātou, wairuatanga I tō rātou, ehihitanga ki tēnei momo mahi. I au ki te haramai te takuto tautoko te kaupapa, e te rangatira a wirepa, tana mahi e tiaki ngā wahine toa. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me, yeah. Ko moana whāanga te wahine Māori tuatahi I whiwhi te tohu Miss New Zealand I te tau ko tai mano iwarau rima te kaumawha. O te rā ko Maureen Waka no te aroa I te tau ko tai mano iwarau oro te kaumārua. Nā wirepa I whakaora no te Miss Rotorua pageant I te tau rua mano te kaumāwaru. I came here to drop some money, dropping all my money, drop some money. Women are of all shapes and sizes and of all ethnic creeds. Indian women, Māori women, Pākehā, Pacific Islander women are all coming together tonight to celebrate femininity and what it means to be a mother, a daughter and a sister, and most importantly, what it means to be beautiful. Kia tū pakari, kia tū mana wahine I tēnei wahanga o te tua wahine, ki te kite I ngā pakaritanga o ngā wahine, koe rāno hoki he mea tino whakahirahira mōku. It just feels great to have the crown on, and it just means that everyone loved me throughout my journey. To me, it is that to proving myself that I can do this, and I need to be confident in who I am, and also that I'm capable of loving others. That's why I'm here. He roni Waikato, Aukaha.